Hidden behind all these big rocks. Also hard, I'm shocked too. I'm supposed to be locked up too. You escape, but I escape. You be in Paris getting fucked up too. Also hard, let's get faded. Liberties for like 6 days. Gold bottles, soul models, spilling ace on my sick J's. So also hard, bitch, behave. Just might let you meet gay. Shot towns, B-rolls, moving the next BK. Also hard, motherfuckers wanna find me. That shit crack. That shit crack. That shit crack. Also hard, motherfuckers wanna find me. That shit crack. That shit crack. That shit crack. She said, hey, can we get married at the mall? I said, look, you need to crawl for your bar. Come and meet me in the bathroom style and show me why you deserve to have it all. Also hard, that shit crack. That shit crack. Ain't it, Jay? Also hard, what she order? What she order? Fish fillet. Also hard, your whip so cold. So cold. This whole thing. Also hard. Act like you ever be around motherfuckers like this again. Who's your girl? Grab her hand. Fuck that bitch, she don't wanna dance. She's my friend, but I'm in France. I'm just saying, Prince Williams ain't do it right if you ask me. Cause I was him, I would've married Kate and Ashley. Was Gucci my nigga? Was Louis my killer? Was drugs my dealer? What's that jacket, Margiela? Doctors say I'm the illest, cause I'm suffering from realness. Got my niggas in Paris, and they going gorillas, huh? I don't even know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. Also hard, motherfuckers wanna find me. Also hard, motherfuckers wanna find me. Venga, recordar que tienen que hacer 14 toes to bar y luego trabajar con los med ball cleans, con esos balones de 60 kilos. En la primera ronda hacen 2, luego vuelven al rack, hacen 14 toes to bar igual y hacen 4 med ball cleans. Luego 14 toes to bar y luego 6 med ball cleans. Lo que hacen con el balón lo van subiendo de 2 repes en 2 repes hasta que termine el tiempo que veis en la pantalla, que es un AMRAP de 7 minutos. En este hit tenemos en la calle 1 a Joanes Otamendi, en la 2 a Yamiel Rodríguez, en la 3 a Jorge de la Puente, en la 4 a Álvaro Luque, en la 5 a Jorge Montealegre, en la 6 a Yeray Menéndez, en la 7 a Germán Castro, en la 8 a John Aldaz, en la 9 Stalin Javier Cueva, en la 10 Víctor Rodríguez, en la 11 Adrià García, en la 12 Unai Zubizarreta, en la 13 Asier Sánchez, 14 Raúl París, 15 Matthew Dasbach, 16 Adrián González, 17 Borja Taboada, 18 Miguel García, 19 Oyer Elorza y 20 Miguel García. Y le tenemos en la calle 17, parece que va en cabeza Borja Taboada. Están los toes to bar. También la calle 7 y 8, Germán Castro y John Aldaz, que se van a los toes to bar junto a Yeray Menéndez.
la calle 20, Miguel García. Donde los espejos se refugian a la sombra y en el hielo del silencio. Madre, basta mi presencia, me hiciste hablar sobre el suelo y ese gesto clandestino de tu amor sobre mi beso, 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 de tu amor sobre mi beso. Chicos, entramos en el último minuto. ¡Atención! Que Borja y Miguel García están en el rack. Detrás, Yeray, Germán y John. 30 segundos. ¡20 segundos! Le tenemos en el carril 17. A 15 segundos y empiezan los cleans. Borja Taboada, 10 segundos. 4, 3, 2, 1. Y terminamos este primer hit RX masculino. También con la medball de 60 kilos.